ꯃꯤ ꯅꯨꯡꯇꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯑꯩ ꯇꯧꯗꯕꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯒꯤ ꯒ꯭ꯂꯤꯁꯔꯤꯟ ꯑꯃꯒ ꯇꯩꯔꯒꯅꯦ ꯄꯪꯂꯩ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯅꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯆꯔꯥꯏꯖꯔ ꯋꯤꯟꯇꯔꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯁꯟꯁꯀ꯭ꯔꯤꯟ ꯇꯩꯗꯕ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯌꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯩꯖꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯣꯝꯁꯦ ꯃꯦꯀꯞꯀꯤ ꯃꯇꯝ ꯁꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯒ if you want a glowing skin then sigi skin care videos ꯑꯗꯣꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯤꯁꯦ ꯅꯣꯡꯁꯨ ꯃꯪꯕ. Hi everyone, welcome back. In this video, ngasigi video sidadi I'll be showing you my skincare routine. I dum side to hapamage sigi nude ki skin brightening tan removal face wash sigi face wash se yamna gentle oye nungti numit khuding sijinaba yagani mayam se dum try tawraga yengbiyo. Sigi face wash ki kanabase. This face wash is made up of completely natural ingredients. Kaki yauge har kanda saffron, haldi and sandalwood yauge baba. Sigi face wash da main ingredients se. Aduga to ai sijina krabane baba. Akoigi skin elasticity se improve to hale. Aduga plus adu tanatana akoigi natural ingredients masage lejabse amu hena glow ka hale baba. It gives a clear and bright skin. Today we are doing a skincare routine for this winter season. Aina adum sijinaba singse haibadi aise pakna sijinagani ba. Adum aina sijinaba singse adum mayam gi apam mani ba. Iki skincare steps singse adum skincare je pakna thaudabani ba. Ado sigi nude ki face wash se adum mayam so try tawraga adum yengbiyo. First step je adum toner se yamna apamba pamba mina adum sijinarsu yai pam sijinadrusu yai ba ko. Tigi da wana te aise mar kumba tawba haitare sumaina ga ai nongmata tawjadabane hari siloi mak sijinani haibla leite ba moisturizer ai nuti sumaina taijaba natte asi sebina video namgani na teshanjarapani ado nuti skin care tawba su yarongani ado I di tawdiba mi nutigi skin care tawba lehna ai tawdabane akhodi kadhaidagi glycerin amaga tairagane panglei leba minida winter ne kainaga sunscreen taidaba tawbiganu haye aduna aishu taijari aduna mayam se dum taibiu aishu koi khara hawi lipstick oigera lip tint oigera hek taibagane khut se hekta yawba khut se ne nungai ba ai lip tint ama sangjare video. So guys, if you want glowing skin in winter, please do not skip skincare routine. Makeup nongkap is optional. Because skincare di kaya to bigano skip to bigano. Haijari ba haiduni ay shudum kaya to di ba? Yeah, take a video nang bayage haido mayam na dun comment ha biro mo asigi video nang biro ko biro mamang da ay hair care gili ham nang biro ko na haiba du su ne comment hairap pa du su ay hair care siya pang tawag diba dum shampoo luning baka shampoo du su siya maluda yadi have like dum pangluda luhi ba aduga tinghi gumba su kumana phula mani putra dilute. Bye guys. Ay se video se matik am tang nam ge halam bane do sum wanga ba dagi sum kuithokre aduna khutse dum yawe ba ithanda nganga di khambra ngasi je kana leitabagi ai se dum video nam ba kanda free oi jaba do khambra adu oye ba khutse dum yawbagi ma'am sorry ngakpigani aigi damak mathang video da thingnarase. Bye. See you in my next video. Bye guys. Hi.